gusenga Imana. You're going to pray to your God. Ubwira Imana ngo Mana, And tell your God, nukuri ndacyifuza kumva ijwi ryawe. I still desire to hear your voice. Ndacyifuza kugirirwa neza nawe. I still desire to see your goodness. Nciye bugufi nje imbere yawe. I'm humble before you. Unkureho icyo ari cyo cyose cyatuma ntumva ijwi ryawe. Remove anything that will distract me from hearing your voice. Hanyuma nshyira ahakwiriye. And put me in the right place. Dusenge mu izina rya Let us Yesu. pray in the name of Jesus. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. In the name of Mana ya Jesus Christ, Abrahamu, God of Mana ya Abraham, Isaka, God of Mana ya Isaac, Israeli. God of Israel, Data wa twese uri mu ijuru, Father God in heaven, tukuzamuriye icyubahiro muri uyu mugoroba. we raise your voice this Tugushyize evening. hejuru Data We wera. exalt you. Tugushyize hejuru Data wera. We exalt you. Niwe wera, niwe ukiranuka. You are holy, you Niwe are Mana righteous. ishobora You are byose. able to do Niwe everything. Mana y'imbabazi. Niwe Mana ikwiye kubahwa. Your God who was Niwe always to Mana be ikwiye honored gushyirwa and hejuru. to be exalted. O Data wa twese uri mu ijuru, Father God in heaven, turacyifuza kumva ijwi ryawe. still desire to hear your voice. Turacyifuza kumva ijwi ryawe. Still desire to hear your voice. Turacyasaba kumva ijwi ryawe. We want to hear your voice. Mana, 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 Mana. Oh God, Twarasobanukiwe ko utaba umukristo tumva ijwi we ry'Imana. understand that you cannot Dukureho hear your byose voice. byatubuza kumva ijwi ryawe. Everything that will stop us Shyira from kuri hearing ibyo your voice. byose byatuvangira. Anything that will Data fight wera us. nyiringabo, Father God, duciye bugufi imbere yawe. humble ourselves before Mutima you. w'uburiganya wose utuveho. In the heart of Mutima wo kuvangirwa wose any utuveho. heart of confusion, Mu may come out izina from rya us. Yesu Kristo In the name of Nazareti, turakwinginze ngo turengere We plead that you nyakubahwa. defend us, O God. Turakwinginze ngo turengere Data wera. Defend us, O Oh, Holy Father. haleluya, haleluya. Hallelujah. Amashyi n'impundu bigarukire iyo Mana yacu. Let's clap our hands to our God. Murengezi naguhanyanande, mubikomeye nabonye ukuboko kwawe Mwami, oya nta wundi eze kuza korera. Murengezi, murengezi naguhanyanande, mubikomeye nabonye ukuboko kwawe Mwami, oya nta wundi eze kuza korera. Oya nta wundi, nta wundi eze kuza korera. Oya nta wundi, oya nta wundi eze kuza korera. Ramya Imana mu magambo yawe. Worship God in your own words. Ramya Imana mu magambo yawe. Worship God in your own words. Ramya Imana werekeje amaso yawe ku Mana. Direct your eyes to Ramya God. Imana werekeje amaso yawe ku Mana. Worship God and direct your eyes to Him. Yesu mwiza. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yesu ni wowe ugira neza Yesu. Nta wundi tuzakorera ni wowe gusa No one else Yesu. will serve but you. Nta wundi tuzapfukamira ni No one wowe else will gusa kneel down Yesu. but you. Oh, hallelujah, Yesu. Rora vasatara vashire vesaya. Nta wundi mwa, nta wundi Yesu. Oh, reka tukubone, reka ukore ku mitima yacu Yesu. Reka ukore ku bwenge bwacu Data. Oh, Yesu turengere tugire neza. Oh, rara vasandere veshira vasatara vovashaya. Oh, Yesu. Yes. Oh, hallelujah. Rove sereve sira baba santarabo. Rora rava sandere revesi karama satarabo bashaya. Oria basandoro rovo sereve sira baba. Oria mashandoro baba sivara bashakarabo. Ora rava satara baba. Ora masandere vesira vasataravo. Oria shakara vasatara
ya basarabo rebe yebesi ya basaya ora babasaya baserebo bashakatarabo rora babasandere bebesi barabashakatarabo oh Yesu 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 oh hallelujah dukoreho nka reso tarabasaraba bashandere bebesi baraba dukoreho Yesu oh hallelujah roraraba basarabo sherebebe resendere bo bashakatarabo satarababa oria masakaraba bashandere besta ibesa oraraba basatora masaya hallelujah urakoze Yesu urakoze mwami w'abami urakoze tuguhaye icyubahiro We thank you, we give you all the amashagarukiro umwami wacu Clap our hands to our God. mu izina rya Yesu In the name of Yesu Jesus. abamugisha mwakwicarira May God bless you. Please take your seats. turacyari mu cyumweru We're still in the week cyo guhagarara mu mbaraga z'ubuhanuzi of standing in the power of prophecy. twarabonye neza ko kugira ngo ubashe guhagarara mu mbaraga z'ubuhanuzi hari icyo bigufasha We saw that in standing in the power of prophecy, there's a way it will help you. haleluya Hallelujah. mu guhagarara mu mbaraga z'ubuhanuzi hari ibyo bigusaba In standing in the power of prophecy, there's what is required of imbaraga you. z'ubuhanuzi ziguhesha gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe The power of prophecy helps you to understand the will of God over your life. mu gutegura kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2024 In preparation to enter into 2024, twabonye neza ko dukwiriye kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu we saw that we ought to know the will of God over our lives. umwaka w'ibihumbi 2024 In 2024, ni umwaka wo gusenga cyane it is a year of praying a lot. ni umwaka wo gusenga cyane It is a year we ought to pray a lot. ni umwaka wo gusenga cyane It is a year we ought to pray a lot. rero kugira ngo ubashe gusenga cyane For you to be able to pray, ni uko uba ufite n'imbaraga zo kuba washobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe it's for you to have the power to understand the will of God over your life. buriya nta kintu cyiza nk'ubuhanuzi wiyumviye wowe ubwawe ari wowe Imana yibwiriye There's nothing better than having your own prophecy that God himself spoke to you, kuko woba wahawe byose za detaye zose because you receive all the details. muri ibyo byose rero tubishobozwa no kumva ijwi ry'Imana In all of that, we're able to hear the voice of God. ejo twaratangiranye no kumva ijwi ry'Imana Yesterday, we started with hearing the voice of God. twabonye imbaraga ziba mu kumva ijwi ry'Imana We saw the power in hearing the voice of God. haleluya Hallelujah. twabonye ko udashobora kugira ubugingo udafite ijwi ry'Imana We saw that you cannot have life without the voice of God. ubugingo iyo tuvuga ubugingo tuvuga ubuzima bw'iteka tuvuga kuri wa mwuka tuvuga kuri wa muntu uzabona Imana We speak of eternal life. It's the spirit that will see God. ibyo ngibyo ntiwabigeraho utabasha kumva ijwi ry'Imana You cannot attain that unless you hear the voice of God. twarabonye kandi ikindi kintu gikomeye ntabwo ubarwa mu mukumbi w'Imana utazi kumva ijwi ry'Imana We saw that you cannot be counted as God's flock unless you hear the voice of God. haleluya Hallelujah. ibyo byose ni imbaraga hari n'ibindi ntari ndetse gusubiramo That is all power, and there's some more I don't need to repeat. ariko ibyo byose ni imbaraga zo kumva ijwi ry'Imana But all of that is the power of hearing the voice of tugiye God. kureba noneho akamaro k'ijwi ry'Imana We're going to see the meaning of akamaro k'ijwi ry'Imana ku mukristo the benefit of hearing the voice of God as a Christian. akamaro k'ijwi ry'Imana The benefit of the voice of God. ndabizi ko hari benshi bashaka kumenya ko nihutira kugwa ku kivuga ngo ni gute I know a lot of you want to hear how. ni gute wakumva ijwi ry'Imana How can ndazi you- ko mwese mushaka ko ari honge I know all of you want me to go to how to hear the voice of God. ariko mbere yo kumenya ngo ni gute nakumva ijwi ry'Imana ukwiriye kubanza kumenya ngo akamaro rimfitiye jyewe Before knowing how to hear the voice of God, you have to know the benefit of hearing hanyuma it. numara kumenya icyo bigufitiye mbese ubu ndiho ndategura umutima wawe kugira ngo wumve ukumbuye iryo jwi ry'Imana I am preparing your heart so that you can miss hearing that voice of hanyuma God. nukumbura iryo jwi ry'Imana When you miss the voice of God, nutangira kumenya icyo rimaze mu buzima when bwawe you start understanding its benefit ubwo in your noneho life, wumva impamvu niwumva uko warigeraho bizoroha kwinjira
kuruta ko byinjira utaramenya n'icyo bikumariye. It will help you to enter into it with knowledge and understanding. Mumbwire ngo ngiye kumenya akamaro k'ijwi ry'Imana. Tell your neighbor, I'm going to know the benefit of the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. Ko ejo mu twaganiraga, Yesterday when we were discussing, nasanze ngo abantu benshi bazi kumva ijwi ry'Imana. I found out that a lot of people know how to hear the voice of God. Imana ihabwa icyubahiro May n'ukuri. God be glorified. Ibyo ntawe bitanezeza. That pleases everyone. Abantu bumva ijwi ry'Imana baba bamaze kuba bakuru. People who hear the voice of God are grown up. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusoma mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 9 n'uwa 10. We're going to read Colossians 1 verse 9 to 10. Abakolosayi igice cya mbere Colossians 1 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. verses 9 and 10. Haravuga ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Amen. Ntabwo wamenya akamaro k'ijwi ry'Imana utaramenya ikigendererwa cy'ijwi ry'Imana. You cannot know the benefit of hearing the voice of God unless you understand what goes with the voice of God. What accompanies the voice? The intent of the voice Hallelujah. of God. Hallelujah. Ijwi ry'Imana The voice of God. rigendereye iki ku buzima bw'umukristo? What is its intention in the life of a Christian? Ibi biragufasha kumenya icyo ijwi ry'Imana rigendereye, bityo binagufashe gutandukanya ibyo wajyaga wumva rimwe na rimwe ukibwira ko ari ijwi ry'Imana. This will help you understand how to differentiate what you heard as a voice of God, but it's your voice. Ijwi ry'Imana The voice of God rigendereye kukumenyesha ibyo gucungurwa. has an intention to show you about redemption. Rigendereye kukumenyesha ibyo gucungurwa. Its intention is to show you redemption. Ni ukuvuga ngo ijwi ry'Imana The voice of God, haba mu buryo bwo ari bwo bwose ryakugeraho, in whatever manner it can come to riba you, rizanywe n'ibintu bitatu. it's brought by three things. Icya mbere kiba kirizanye The first ari cyo thing- kijyanye no gucungurwa, The first thing, which is like redemption, ni ukuguhugura. it is to train you. It is to exalt. Haleluya. Hallelujah. Ni ukuguhugura. It's to exalt. Haleluya. Hallelujah. Hanyuma ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana The voice of God, riza ku muntu it comes over a person kugira ngo riguhugurire so that it exalts you mu bikuganisha mu gucungurwa. in what leads you to redemption. Aho birumvikana neza? Yes. Kugira ngo rireme So that it creates ibikwiriye what is ku worthy buzima bwawe bwo gucungurwa. in your life through the redemption. Ijwi ry'Imana The voice of God, rizanwa no kugira ngo rigucyahe. its intention is to sharpen you. Icyongereza n'igifaransa biriho biragongana. There's a collision of French and English. Hari exhortation, hakaba na edification. Aha. Ijwi ry'Imana, The voice of God, icya mbere twabonye the first thing that we've seen, ni ukugira ngo riguhindure, rigusobanurire mu magambo maremare, rigusobanurire it helps you aho understand ukwiriye guhagarara where you ought to stand mu nzira igana mu gucungurwa. in the path that leads to redemption. Icya kabiri The second ni thing, edification, nuguhindurwa. ni ukugira ngo riguhindure,
rigucyahe It is to change you. It is to shape you. kuko iyo rigucyaha When it shapes you, riba rikuganisha mu guhinduka. it leads you to change. Niba hari ibyo wakoze If there's what you've done bitajyanye that n'ibikwiriye, is not good, ijwi ry'Imana the rikuzaho voice of God comes over you rikagucyaha and it shapes you. rikakubwira ngo va muri iyi nzira It convicts you and tells you ca to muri leave this iyi path ngiyi. and go through this other path. Haleluya. Hallelujah. Icya gatatu, The third thing, ijwi ry'Imana the voice of God, rizanwa no kugukomeza. it's brought to strengthen you. Haleluya. Hallelujah. Rizanwa no kugukomfort. It comforts you. Rigusubizemo intege. It encourages you, gives you strength, Rigusubizemo imbaraga. gives you more strength. Haleluya. Hallelujah. Rigusubizemo imbaraga. It encourages you. Aha rero ikibazo ni uko ibi bintu uko ari bitatu tubishakira mu muhanuzi. We look for these three things through a prophet. Yego n'ubuhanuzi buzanwa n'ibyo uko ari bitatu ko naryo ni ijwi ry'Imana. Prophecy indeed comes with those three things because it's a voice of God. Ariko noneho tekereza mu gihe ibi bintu bikujeho ku bwawe. Now think about these three things when it comes over you by your own way. Ari wowe wiyumviye iryo jwi You're the one who heard that voice buri munsi. every day. Haleluya. Hallelujah. Buri munsi Every day. Imana ishaka kukurema bundi bushya God wants to create ikuganisha mu gucungurwa kwayo. And leads you into redemption. Gucungurwa ni ubuzima. Redemption is life. Ni ukuvuga ngo wimuwe mu gice You've been shifted ujyanywe mu kindi, from one part kandi to iki another, gice wajyanywemo and this part, gifite uburyo bwo kukibamo, there's a way you can live in it. gifite uburyo bwo kukigendamo. There's a way you walk through it. Ntabwo wakigendamo rero udafite rya jwi You cannot walk in it without that voice rikuyobora, that leads rikwereka ngo caha, that shows you where to rikubwira go, ngo aha ntuhace, and tells you don't go rikubwira ngo here, uramenye ibi wakoze sibyo. and tells you this is what you've done, it's not good. Haleluya. Hallelujah. Ako ni akamaro k'ijwi ry'Imana ku mukristo. That's the benefit of the voice of God in a Christian. Impamvu tubyica The byinshi reason why we do many mistakes tugahora turi n'impinja mu gakiza and we are still young in the faith ni uko ijwi ry'Imana is that the voice of God, tutabasha we are kurisobanukirwa not able to understand cyangwa it ntitubashe no kuryumva. or to hear it. Rero ijwi ry'Imana The voice of God rifite umumaro mwinshi, has many benefits. rigufitiye akamaro There's benefit muri uru rugendo in this journey rwo gukiranuka. of righteousness. Haleluya. Hallelujah. Iri jambo twumvise This word that we've heard, harimo ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5 there are around 4 or 5 things bitwereka neza akamaro, that show us the benefits, akamaro ko kumva ijwi ry'Imana. the benefit of hearing the voice of God. Icya mbere, The first thing, kumva ijwi ry'Imana hearing the voice of God, biguhesha kuzura ubwenge bwose bw'umwuka. it gives you the understanding of the Spirit. Haleluya. Hallelujah. Biguhesha kuzura ubwenge bwose bw'umwuka. It helps you to be filled with the spiritual understanding. Ntabwo wagira ubwenge bw'umwuka You cannot have spiritual understanding udashobora kumva ijwi ry'Imana. if you cannot hear the voice of God. Iyo dufite ubwenge bw'umwuka When we have the spiritual understanding, biranatworohera no kuba mu buzima busanzwe. it makes it easy for us to live in our normal lives. Umwuka kwemerera kuvuga iki no kutakivuga. The Spirit leads you in what to say and what not to say. Umwuka kwemerera akwereka igihe gikwiriye cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. The Spirit shows you the right time to speak and when to remain silent. Ibi byose ni ubwenge bw'umwuka. All of this is spiritual understanding. Ubu bwenge bw'umwuka ubukura mu ijwi ry'Imana. You receive the spiritual understanding from the voice of God. Icya kabiri The second thing ni ukumenya neza ibyo Imana ishaka. is to know exactly what God wants. Kumenya neza ibyo Imana ishaka. Knowing exactly what God wants. Haleluya. Hallelujah. Mu gihe utumva ijwi ry'Imana When you've not heard the voice of God, ntushobora kumenya icyo Imana igushakaho. you cannot know what God wants for you. Uzajya uhora uvangavanga. You'll always mix it up. Ariko iyo wumva ijwi ry'Imana, But when you hear the voice of God, Imana irakubwira ngo jya mu masengesho y'iminsi 3. God leads you to pray for 3 days. Nk'uko yabwiye Mose ngo zamuka umare iminsi 40. Like he told Moses to go up the mountain for 40 days. Murebe abatubanjirije Look at those who came before us. iteka ryose All the time, mu byo bakoraga byose everything that they did, bayoborwaga n'umwuka, they were led by the Spirit. bayoborwaga n'ijwi They ry'Imana. were led by the voice of God. Ijwi ry'Imana niryo ryababwiraga ngo nimumare iminsi mwiyeza
The voice of God would tell them to spend days sanctifying themselves. kandi bakabikora And they would do so. kuko imana yabahaye umuyoboro. Because God would give them a ariko channel. uyu munsi wumva mugenzi wawe ngo agiye muri 21 nawe ukayajyamo. And then these days you hear your friend going into 21 days and you do the same. wahura n'ugiye muri 7 nawe ukayijyamo. And then you meet with another one going for 7 days and then you do it. wahura n'uri harajya kurara mu makesha ngo reka nanjye tujyane. You find someone going to overnight, you go with them. ntuzi icyo agiye gusengera. You don't know what they're praying for. ntuzi wowe bije biti. You do not. It just came to you. woherejwe nande. Who sent you? haleluya. Hallelujah. rero dukeneye kugira ijwi ry'Imana We ought to have the voice of God kugira ngo tubashe kumenya icyo umwuka ashaka. so that we know what the Spirit mu wants. gihe utazamenya ijwi ry'Imana When you do not know the voice of ngo God uryumve neza urisobanukirwe, and know it well and understand ntuzamenye it, icyo Imana igushakaho. you'll not know what God wants. icya gatatu The third thing, ni ukugenda nk'uko bikwiriye umwana wo mu bwami. it's walking as a child of the kingdom. nta igihugu cyose Every country, iyo ukinjiyemo when you enter into it, ugomba no kujya kuri immigration y'iwanyu you have to go to immigration iyo ubonye hari ibyo udasobanukiwe when there are things you don't understand, kugira ngo ubaze ibyo muri icyo gihugu uko bimeze. so that you can ask about that country. amategeko y'ingenzi ugomba kumenya, The laws that you ought to know. ibipapuro by'ingenzi ugomba kuba The witwaje. documents you ought to have with yourself. ibyo ni ibintu ugomba kumenya mu gihugu ugiye kumaramo iminsi. These are things you ought to know for the country you're going to travel wowe to. wavuye mu gihugu cyo kwa Satani You came from the kingdom of the winjira mu devil, mu bwami and bw'Imana, then you entered into the kingdom of God. ariko ntuzi ubwo bwami bw'Imana babubamo bate. But you don't know how they live in the kingdom of God. nta handi wabivana. You cannot get it anywhere else. ijwi ry'Imana, The voice of God. ijwi ry'Imana. The voice of God. ushobora no kuba wamara imyaka n'imyaniko mu gakiza, You can spend years and years in salvation, ukaba uri n'umukozi w'Imana ukorera Imana, and you can also be a servant of God who serves ariko God. igihe cyose utaragera kumva ijwi But ry'Imana, anytime you do not hear the voice of God, uzajya uyoborwa n'umubiri, ntabwo uzayoborwa n'Imana. you'll be led by the flesh and not be led by God. uzayoborwa n'umubiri n'amarangamutima yawe, ntabwo uzayoborwa You'll be n'Imana. led by the flesh and your emotions and not God. haleluya. Hallelujah. ibyo rero nibyo biyoboye abantu, This is what is leading people. kandi igihe kirageze bene data ngo Kristo agaruke. And time has come for Christ Jesus to come back. aragusanga ukiri muri rya He vangavanga. will find you in that mix-up. urajya he? Where are you going? igihe kirageze Time has come. ngo abantu bitoze kumva ijwi ry'Imana, The people train themselves to hear the voice of kuko God. nutumva ijwi ry'Imana Because if you do not hear the voice of ntaho God, ugana. you have no ubu direction. bwami ntuzamenya kububamo. You not know how to live in the kingdom of niyo God. mpamvu tubayeho ubuzima bwo kujya impaka. That is why we live in a life of conflict. n'ijambo urarisoma ntuzi impamvu yaryo. You read the word and you do not know its purpose. haleluya. Hallelujah. uzarebe umuntu afata bibiliya. The people who take the Bible, ibi bintu ndabikunda cyane I love this kuko biranshimisha. because it makes me happy. abakristo benshi kandi For many Christians, agafata bibiliya they take the Bible, agiye gusoma ijambo ry'Imana, they're going to read the word of God, akagira atya. and they do this. Ezekiel kwa jina la Yesu, Ezekiel, in the name of Kwa Jesus. jina la In Yesu. the name of Jesus. kanongere nsubire. Let me go back. maraso yawe Yesu Kristo warayatanze rimwe kabiri wa Yesaya Isaiah. bazarimbuka kwa jina la Yesu. They will die in the name of Jesus. nguko uko tuvugana n'Imana. That is how we speak to our God. Imana itubabarire May God forgive us. kandi Imana iturengere. And may God defend iri us. tomboza rizatugeza mu ijuru. This lottery will not get us to heaven. bene data, Brethren, twige kumva ijwi ry'Imana. let us learn to hear the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. icyakane ngira ngo icyakane, The fourth thing, ijwi ry'Imana the voice of God, niryo rigushoboza kwera imbuto it helps you to bear fruit z'imirimo myiza yose. of every good work. buriya abantu People, uzareba, you should see. ndatanga urugero rumwe. I'll give only one example. abajya babikora bambabarire, Those who do it, forgive me. ariko urwo rugero ngiye gutanga ni urugero rw'ukuri kandi rufata benshi. This is a true example, and a lot of people do this. umuntu araje
Someone comes aragusabye and asks of you, urumva nagize ibibazo umwana yarwaye my child is none sick. Now, nashakaga umfashe I wanted you to help amafaranga me yo kumujyana kwa to muganga give me money so I can go to the doctors. ugahita wirukanka mu gikapu cyawe And you run to your bag cyangwa kuri momo or on mobile money. agatelefone kawe ni kangahe What is your phone number? harya ukeneye How angahe much do you need? ni ukuri nubwo wampa 15 Even if you give me 15,000 ukabukubise kuri momo and you send on mobile umuhaye money, 15 you give them kandi 15,000. nyuma ya bwa busabe And after the request, hari ikinyoma there's a lie. ukoze umurimo mwiza se Have you done a good work? wabaye umufatanyabikorwa n'umunyakinyoma You've shared with a liar. kubera iki Why? wakoze utayobowe n'umwuka You've w'Imana done so because you've not been led by the Holy Spirit. wakoze utayobowe n'umwuka w'Imana You've done so, but you've not been led by hari the ibyo Spirit. dukora tukibwira ngo ntako There tutagize are things we do and we think we've done everything, ariko ugasanga wakoze ibinezeza abantu but you've done things that please people aho kugira ngo ukore ibinezeza Imana instead of doing what pleases God. haleluya Hallelujah. ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God aho says, kugira ngo uhe umuntu ifi ahubwo mwigisha uko ayiroba instead of giving someone a fish, teach them how to kuko fish. uramuha ifi uyu munsi You give them fish. ejo nagaruka uzamurambirwa Tomorrow when they come back, you get tired of them. ibyo wakoze ibyo When you do that, ntabwo wayobowe n'umwuka w'Imana you're not led by the Spirit. wayobowe n'amarangamutima You've been yawe led by your emotions. uzajya kwishyuza Imana You're going to go and ask of ubwire Imana God ngo ariko Mana and tell God, nakoze imirimo myiza I did good mu works bantu bawe in your people. nasengeye abantu I prayed for people. nirukanye abadayimoni I chased away Imana demons. ikubwira ngo sinigeze kubimenya And then God will tell you, I nawe never knew ubwawe you. sinakumenye And I did not know kubera you. iki Why? kubera ko ibyo wakoze Because what you did bitayobowe n'ijwi was ry'Imana not led by the voice of God. ijwi ry'Imana The voice of God, nshobora gucyaha umuntu I can nshobora gucyaha umuntu I can convict someone. I can blame someone. haleluya Hallelujah. namara kumucyaha And after blaming them, uwo bari kumwe akavuga ngo ariko uramuhemukiye and then the person who's next to them say you're not being ariko nice, ijwi ry'Imana muri nge but the voice of God in me rikambwira ngo mu nzu y'Imana will tell me in the house of God, nabasigiye gucyaha I gave you to blame him. haleluya Hallelujah. jewe icyo nkoze kiri mu ijwi ry'Imana What I've done is in the voice of God. ariko ababonye ibyo nkoze babonye ko ntakoze But the ibyo ones that have seen, see that I've not done what ijwi is right. ry'Imana rihora rihabanishije n'ijwi ry'abantu The voice of God is always parallel to the voice of people. haleluya Hallelujah. ijwi ry'Imana The voice of God niryo rizatubwira ko dukoze ibikwiriye is what will tell us if we've done what niryo is right. rizakubwira ko weza imbuto It will tell you that you've cyangwa bore uteza fruit imbuto or you've not bore fruit. haleluya Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro May our God be glorified. uragiye ugiye gusura umuntu You're going to visit someone. wicayeyo amasaha 3 4 You've spent 3 or 4 hours. ntabwo wigeze usenga You didn't even pray. ntabwo wigeze usoma ijambo You ry'Imana did not read the word of God. ijambo ry'Imana riravuga ngo tujye dusura abarwayi The word of God says dusura abari visit muri the sick. gereza and those in ibyo nibyo prison. Yesu adushakaho That is what ninde Jesus wants of yakubwiye us. yuko ibyo bisimbura gusenga Who told you that substitutes prayer? ninde yakubwiye ko ibyo bisimbura gusoma ijambo Who told you ry'Imana that substitutes reading the word of God? ijwi ry'Imana The voice of niryo God rizakweza imbuto zikwiriye is what will help you to bear fruit that is niryo right. rizagufasha kwera imbuto That zikwiriye is what will help you to bear fruit that is right. Imana yacu ihabwe icyubahiro May our God be glorified. icyanyuma The last thing, kumenya Imana kose to know God fully. haleluya Hallelujah. kumenya Imana kose To know God fully. utazi kumva ijwi ry'Imana If you do not know how to hear the voice ni of God, ukuri truly, ntabwo uzamenya Imana you will not know God. ntabwo uzamenya Imana You will not know God. uzahora ujyanwa n'izindi nyungu You will always be taken by other uze mu prophets. nzu y'Imana kubw'izindi You nyungu come to the house of God for other benefits. wiyirize kubw'akamenyero Fast because you're used to it. ukurikira Following. usenga amasengesho utazi uwo ubwira You pray to and not know who you're praying to. kubera iki Why? kubera ko utaramenya Imana Because you've not known God. kumenya Imana To know God, uzabihabwa n'ijwi ry'Imana you'll know it by through the voice of God. kumenya Imana bituruka he Where does knowing God come from? bituruka mu ijambo ry'Imana It comes from the word of God. ijambo ry'Imana guhera mu itangiro kugera mu byahishuwe ritubwira nde The word of God from Genesis to Revelation tells us of who. ntabwo rikubwira inzu
It doesn't tell you about a house. ntabwo rikubwira amafaranga, It doesn't tell you about money. ntabwo rikubwira promotion. It doesn't tell you about promotion. Ibyo byose ni bya bindi njya mbabwira bizadukurikira That is everything I've told you that will follow. guhera mu itangiriro From Genesis kugera mu byahishuwe. up until Revelation, Batubwira Yesu Kristo. they tell us of Jesus Christ. Yesu Kristo Jesus Christ, niwe gakiza kawe. He's your salvation. Haleluya. Hallelujah. Jya ku buzima bwa Yosefu. Go into the life of Joseph. Yosefu atubwira iki? What does Joseph tell us? Ntabwo Yosefu atwigisha igihangange. Joseph does not tell us about mightiness. Ntabwo Yosefu atwigisha umuntu wihanganye hanyuma akagera ku byo Imana imubwira. It doesn't teach us about someone who was patient until what God Ntabwo said. Yosefu akwigisha kwihangana mu masezerano. Joseph does not teach you about being about waiting on your promises. Yosefu akwigisha Yesu Kristo. Joseph teaches you of Jesus Christ. Ijwi ry'Imana The voice of God rizaguha kumenya Imana kose. will give you to know God fully. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be Ni glorified. gute Yosefu akwigisha Yesu? If Joseph doesn't teach you of Jesus, Ibintu byose Bibiliya itwereka everything that the Bible shows us bitubwira Yesu Kristo. tells us of Jesus Christ. Yesu Kristo Jesus Christ niwe gucungurwa kwacu. is our redemption. Numenya Yesu If you know Jesus, uzaba umenya Imana. you'll have known God. Kuko Imana Because God, yimenyekanishirije mu mwana wayo. He made Himself known Mu through His Son. kwimenyekanisha mu mwana In wayo making Himself known through the Son, kwari ukugira ngo tumenye umwana, it was for us to know the Son, umwana duheshe kumenya Imana. and then the Son will help us to know Nushaka God. kumenya Imana If kose you want to know God fully, uzabishakira mu mwana. you will search for Him through the Hallelujah. Son. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kumenya umwana To know the Son, uzabiheshwa n'ijwi ry'Imana. you'll be given through the voice of Ijwi God. ry'Imana The voice of God, uzarihabwa n'umwuka w'Imana. you'll receive it through the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be glorified. Imana yacu ishyirwe May hejuru. our God be exalted. Yosefu Joseph, yanzwe na bene wabo. he was hated by his siblings. Duhere, Yosefu yakundwaga na se. Joseph was loved by his father. Siko amakuru ya Yosefu atangira. Isn't that how the story starts? Yesu yakunzwe na se. Jesus was loved by his father. Yosefu yagambaniwe n'abavandimwe. His siblings came against him. Yesu yagambaniwe n'abavandimwe. The siblings of Jesus came against him. Yesu yarafunzwe. Jesus was imprisoned. Yosefu yarafunzwe. Joseph was imprisoned. Yosefu yakuwe mu nzu y'imbohe. Joseph was removed from the prison Ajya gucungura abanyamahanga. and he went to redeem the foreigners. Yesu yakuwe mu nzu y'imbohe. Jesus was removed from prison Ajya gucungura and he abanyamahanga. went to redeem the foreigners. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo Yosefu ahuriye muri Kristo Yesu. Joseph is seen through Jesus Ijwi Christ. ry'Imana The voice of God niryo rizaguha kumenya ijambo ry'Imana. is what will help you to know the word of God. Ijambo ry'Imana The word of God ni Yesu Kristo bwe. is Jesus Christ Hallelujah. himself. Hallelujah. Urampaho iminota 5 twihute. Give me 5 minutes. Ibyo byasobanutse. Ntabwo wamenya Imana utazi kumva ijwi ry'Imana. You cannot know God without Reka listening to turebe the noneho voice. amoko y'amajwi. Let us look at the types of voices. Kuko kugira ngo wumve ijwi ry'Imana For you to hear the voice of God ni uko umenya kuritandukanya n'ayandi majwi. is to know how to differentiate it from other voices. Ndasubiza na ba bandi bambazaga ejo. I'll respond to those who asked me yesterday. Iyo numvise bimeze gutya simba numvise ijwi ry'Imana. If I feel this way, I'm entirely hearing the voice of God. Nizere ko ngiye kugisubiza iki ngiki. I hope I'm going to answer this. Icya mbere, The first one, hari ijwi ryawe. there's your own voice. Hari ijwi ryawe. There's your own voice. Ijwi ry'umuntu, The voice of a person ijwi ryawe and your voice ni ijwi rigendanye is a voice n'umubiri wawe that goes along with your n'ibyo flesh umubiri and wifuza. what the flesh desires. Haleluya. Hallelujah. Hari umwana yigeze kumbwira ibintu byiza. There's a child who once told me good Bambwiye things, inzozi yarose. a dream that they had. Umwana akunda umupira cyane. The child loves football. Noneho mama we akajya amubwira ngo jya ujya ukunda Imana usenge usome ijambo And the ry'Imana. mother said, no, you should love God, read the word of God. Yari yarigeze kurota igihe kimwe arota ngo abone umugabo muremure. He once dreamt of a very tall man
aje kumbaza ndamubwira umugabo muremure He came and asked me, and I told them the udashobora tall kubona man, harangirira ni Yesu I cannot see, that's Jesus. abagakubise mu mutwe. Put it in his head. Ikindi gihe Another time, ati narose wa mugabo muremure I dreamt again about that tall man anyambika umupira giving me a shirt, w'abakinnyi b'umupira, a jersey, a football jersey, bisobanura ngo which means ibindi nimbyihorere I will leave everything else. ahubwo nibere mu mupira. Let me play football. Iryo ni ijwi rye. That is his own voice. Haleluya. Hallelujah. Ijwi ryacu Our voice, ngo urumva you see, nasengaga I have mbaza prayed, Imana asking mana God, nge hariya can I hantu go there? ngo noneho ngo numva akajwi And kavuga then I felt a gahoro voice ngo speaking quietly, karambwira ngo and he told me, none se wagiye just go. sibyo bikwiriye abera. That is what is worthy of the Mwene holy data people. iryo ni ijwi ryawe. Brethren, that is your own voice. N'ubundi wagiye kubwira Imana uyibwira ngo ndashaka kujya kwa Papa Sandu. You've told God, I want to go to Papa Sandro. Noneho rya jwi ryawe rikugarukaho Your voice comes back to you rigarukana n'ikwisobanura and comes back with explanation rirakubwira ngo abana b'Imana barasurana. and tells you that children of God visit each other. Jyayo Go, you go. Imana tuyitwerera ibintu byinshi We account things to God. ugahita uhaguruka wirukanka ugakaraba You stand ukirukanka shower and you ngo run Imana irambwiye. And say, God has told me. Ni ijwi ryawe rivuganye It nawe. is your own voice that has spoken to you. Ni ijwi ryawe rivuganye It nawe. is your own voice that has spoken to you. Ukicara You take a seat. abariho baritanga mu nzu y'Imana They're contributing in the house of God. hanyuma And then after, ngo uriho urabisengera you're praying for it. uriho urasaba Imana ngo ikubwire niba uri bwitange You're asking God if you should contribute. warangiza And then after, ijwi rikakubwira the voice tells you, ariko murakabya you're exaggerating. ejo bundi mwariho muritanga kubw'igiterane Yesterday contributed for the conference. none ubu hajeho noneho kwitanga kubwa bonane. Now there's contributing for New Year's. Birakabije. This is a lot. Ibintu byose ntabwo ari uko Imana ikora. Imana ntikujanjagura. God does not confuse you. Imana ntabwo ikujanjagura. God does not break you Hallelujah. down. Imana Hallelujah. irambwiye. God has told me. Jyewe nari natekereje kwitanga I thought to contribute. ariko nsenze Imana But irambwira when I prayed, God told ngo me, ntabwo turinda kwikebagura kugira ngo Imana we can't have to break ourselves down so kugira that ngo God, Imana so iduhe that umugisha. God can bless us. Uko niko Imana yambwiye. That's what God has told me. Warangiza And then after, ugahita ujya no gukongeza abandi. you go and influence others. Iryo ni ijwi ry'ubugugu bwawe. That is your own rebellion. Ni ijwi ry'umufuka That wawe. is your pocket. Haleluya. Hallelujah. Ijwi ry'umufuka rirasakuza. The voice of the pocket is loud. Ijwi ry'ubukene The voice rirasakuza. of poverty is loud. Kandi ukaritwerera Imana ngo ni Imana And you yambwiye. contribute it to God. Nyamara uyu mugoroba murihana. But this evening you're going to repent. Murihana kuko mubeshyera Imana. You are going to repent because you Urumva accuse Imana God. yambwiye God has told me, ngo aka kazi ninkavemo. like, I leave this job. Akazi kawe Your job no gucungurwa kwawe and bihuriye. your redemption, where does it connect? Bihuriye. Where does it connect? Twabonye ko ijwi ry'Imana rireretingana no gucungurwa. We've seen that the voice of God is related to redemption. Rikurema mu gucungurwa. It creates you through redemption. Ntabwo ijwi ry'Imana rikeneye kukujyana muri bya bindi bizagukurikira n'ubundi. The voice of God will not take you to the things that will follow you anyway. Imana nta business ifite mu mafaranga yawe. God has no business in your money. Not. No. Ibyo irabizi yaguha isezerano He knows it. He'll give you a promise. nabwo rikaza rivuga ngo nimwitondera amateka n'amategeko mbabwira uyu munsi nibyo bibanza. It says in the promise, it says, if you follow my rules and my regulations, that's the first part. Uko ni ugucungurwa. That is redemption. Ngo aya masezerano azabazaho iyi migisha The izabazaho. promises will come to you. These blessings will come to you. Ariko icyabanje But the first part, ni ukurema ubugingo bwawe. it is to create your life. Kwambika imbaraga ubugingo It bwawe. is clothing your life with Hanyuma strength. ibindi bigukurikira. And then everything else will follow. Tugomba gutandukanya ibintu. We ought to differentiate things. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwa icyubahiro. May God be glorified. Ijwi ryanyu mwaryumvise. You've heard your own voice N'ukuntu rijya ribacanga. and how it confuses Irya you. kabiri. The second part, Amajwi y'abantu. other people's voices. Haleluya. Hallelujah. Amajwi y'abantu. Other people's voices. Byuka se ugiye gusenga. You're going to wake up to pray, Ufunga amaso. and then you close your eyes. Data mu izina rya Yesu. Father, in the mighty name of Jesus, Ndagushimiye. I thank you. Wagize neza. You've done well. Ako kanya At that moment, ibyo nahoze nganira na Rina bikaba what I've been biraje. talking to Rina, it Mu comes. kandi kanya And then afterwards, ibyo navuganaga na Liliane bikaba what I've biraje. spoken with Lillian comes.
ariko nyine But you see, buriya dukwiriye kubigenza gutyo. we ought to do it this way. Amajwi y'abantu mwiriwe muganira yose akabaja imbere The yawe, voices of the people you've spent time with come before you now. akavuga ye, And then they speak. noneho ugahitamo ibihwanye n'icyo umutima wawe ukunze, And then you choose what aligns with your heart. ngo kubera ko ayo majwi yose yakuzuyeho uriho urasenga, Because your voices have come when you're praying. kandi nayo azi kwihinduranya, And they know how to change themselves. ngo urumva You see, ugiye gukora ubukwe You're going to get married. kubera ko aribwo umaze iminsi, Because that's what you've been Uvuga. thinking about, speaking kubera ko about. babandi mwaganiraga Because the people you're talking to, bari bariho bakubwira ngo "Sha, noneho umwaka utaha ntuzagusiga." they're telling you this next year I will not leave you. ijwi rigahita riza, bifite ukuntu bimixinga amajwi. Rero There's a way that the voices mix up. ubwonko bwacu bufite ukuntu bumixinga amajwi, There's a way that our minds mix the bugahita voices. buzana ijwi rikaza mu buryo butandukanye na bwa bundi barikubwiyemo, And then it comes with a way, it's different from what they said. ukumva ni akajwi You hear that it's a voice ka mwene so runaka, of this specific brethren kakaza neza kakubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe comes and says, next year at such a time as this, uzaba uri mu rugo rwawe, you'll be in your own home. kandi ni bya bindi mwahoze Yet muganira, it's what you've been talking about. ariko riraza kugaruka neza risobanutse, But it comes back ari ijwi nicely, rikubwira ngo nabyutse mu gitondo. telling you that you have ubwo woken up za in the praise morning. report zikirirwa zisirikira hano, And the praise report is circulating around. mami mfite ishimwe. Mommy, I have a praise report. mbwira, Tell me. urumva nari ndiho nsenga mu gitondo, I was praying in the morning. ijwi rinzaho Then a voice came ngo to me. umwaka utanga iki gihe Next year, such ngo a time nzaba as ndi this, mu rugo I rwanjye, will be in my own kandi home. numvise And I've heard ari ijwi rya pasiteri that Jacques. it's the voice of Pastor kandi Jacques. iyo haje umukozi w'Imana That's a servant. When a ni servant of God marayika comes, w'uwiteka, bongo it's yako the messenger from the bongo Almighty. bongo. Those are lies. Lies. amajwi The voices y'abantu. of people. Awi, Oh, Imana idutabare. may God irya defend us. gatatu The third thing ni ijwi rya satani. is the voice of the devil. ijwi rya The satani voice of the devil, ni ijwi rigusunikira gukora ibihabanye n'iby'Imana ishaka, it is the voice of that makes you do things that are opposite what God wants. kandi naryo ririho riragusunikira gukora ibitandukanye n'Iby'Imana ishaka, And it pushes you to do things that are opposite what God wants. riguha n'ubusobanuro. And it gives you explanations. ugiye ku kazi You're going to work, wakererewe, you are late. ndabeshya I'm going to lie. simbeshya, I might not lie. ndabeshya Will I lie? simbeshya. I won't uri ku lie. muryango ugiye kwinjira, You're about to enter. ndabeshya I will lie. simbeshya. I will not lie. noneho hagahita haza akajwi. And then the voice comes. erega na Aburahamu yavuze ko Sara ari mushiki we. Even Abraham said that Sarah was na Aburahamu sister. yavuze ko Sara ari mushiki we. Abraham said that Sarah was ubwo rero sister. tugomba kwirwanaho. We have to fight for ourselves. yes, Yes. Imana irambwiye. God has told me. ukinjira neza ikinyoma You wakegeranije, enter with a lie that is close. ukajya kwa bosi. And you go to your boss. bosi, Boss. ni ukuri urumva, You see, narinje ku kazi, I was coming to work. ngeze kuri bisi, Then when I got to the bus stop, barampamagara they called me. ngo umwana arashyushye, Then my child has a fever. nsubirayo niruka, I went back running. mbanza kumujyana kwa Then muganga. I went to take them to the Icyambere. hospital. The first thing, ntubeshye shobuja gusa, you've not lied to your boss. ubeshyeye Only. n'umwana, You've lied against your child. umuterereje indwara. You've caused sickness over them. Imana idutabare. May God defend us. haleluya. Hallelujah. irya nyuma The last thing ni ijwi ry'Imana is the voice of God rikuyobora that leads you mu nzira yo gucungurwa. to the path of redemption. ijwi ryose Every voice ritakuyobora mu nzira yo gucungurwa, that does not lead you to the path of redemption, haleluya, hallelujah, uzamenye ko atari rivuye ku Mana. you should know that it's not from God. ubwo ntitwagarukira hara, Shouldn't we stop here? ibi nti kugira ngo tubyuze tubidijere, nti Isn't this enough for us to si ka digest? package gahagije. Isn't this a package that is enough? haleluya. Hallelujah. tugomba guharanira kumva ijwi ry'Imana. We ought to fight to hear the voice of God. noneho mwumvise amajwi, You've heard the voices. ntekereza ko ubu ngubu noneho I now think ugiye kwicara you're going to sit down mbere y'ejo, before tomorrow. nzagaruke hano ejo I'll come back here tomorrow, mpura nawe meeting with you, wamaze kwegeranya amajwi yabaga muri wowe, that you've brought all the voices that are inside hanyuma you. tuyadiretinge tuyakuremo, And then we delete all of them, hanyuma twige uburyo wumva ijwi and ry'Imana. then we learn how to hear the voice of yesu abahe God. umugisha. May God bless you. muhaguruke twihane. Let's stand up and repent.
ugiye kwihana You're going to repent. mu by'ukuri usenga ubw'Imana ngo Mana narakubeshyeye Pray and say, God, I lied against you inshuro igihumbi n'ibihumbi 1,000 and 1,000 times. mvuga ngo wambwiye utambwiye Saying that you have spoken to me, yet you've not spoken to me. mvuga ngo ngiye gukora ibi ni wowe wabimbwiye bigapfa ngasigara nkwijunditse That you say I do things saying that it is you and then it doesn't wowe work ubwawe out. uzi ukuntu wabeshyeye Imana You know how you've lied against God. wowe ubwawe uzi ukuntu wishe ibintu byicira ngo ni ijwi You ry'Imana know you finish things knowing that it's the voice of God. dusenge mu izina rya Yesu Let us pray in the name of Jesus. senga Pray, ushyizeho pray. agatege Pray. senga Pray. senga ni wowe uzi aho uri Pray. bujye You know where you've ni gone. wowe uzi ibyo uri bwihane You know what you're going ni to wowe repent uzi for. amajwi You wavangavanze know what voices you've mixed data mu up. izina rya Yesu Father, in Kristo the name of Nazareti Jesus Christ of Nazareth. rosa taravasendere voshikarava orararavasataravosherevesia rosa ndaravashakataramasakaravosikatarava tubabarire data Forgive us, tubabarire Father. Forgive us. tubabarire Forgive us. twaravangavanze We ibintu mixed up things. duhagaze ahatariho We stood where we ought not to turibeshya stand. We lied to ourselves. turibeshyera We lied to mu ourselves. izina rya In Yesu the name of Jesus. ubuzima bwaratunaniye The life, kubwo this life kutumva that ijwi failed us ryawe because of kubwo not listening to your kuvanga voice. amajwi Because of mixing tubabarire voices. Forgive us. tweze Cleanse us. amaraso ya Yesu atubonekeho May the blood of Jesus be apparent over izina rya us. In the Yesu name of Jesus. haleluya Hallelujah. usenge irya nyuma Let's pray ubwira Imana ngo Mana and tell God, ndakwinginze I am pleading with you. horaho Touch me unshoboze gutandukanya amajwi and help me to be able to separate voices. iritari ijwi ryawe rindeke What is not of your voice to leave me. ndashaka kumva ijwi ryawe ryonyine I want to hear your voice dusenge mu only. izina rya Let's Yesu pray in the name of Jesus. senga Pray, pray, senga shyiraho agatege pray. Put in effort and senga pray. shyiraho Put agatege in effort and pray. urabikeneye kugira ngo ube You need this umukirisitu so that you may be a Christian. urabikeneye kugira ngo ubuzima bwawe bwa You need gikristo this so that buhinduke your Christian life can urakeneye change. kuvangura amajwi You need to separate the urakeneye voices. kumenya ijwi rikwiriye You need to know the right urakeneye voice. kumenya ijwi ry'Imana You need to know the iryo voice of jwi God. rikuyobora mu gakiza That voice that will iryo lead in jwi salvation. rigutwara ahakwiriye They will take you to mu the right izina place. rya In Yesu the name of Jesus. mana Oh God, dushoboze oh God. guhindura Help us to change. dushoboze kuvangura amajwi Help us to differentiate the amajwi voices. adakwiriye turekure Leave the amajwi voice- atari ayawe atuveho Let the voices that are not of amajwi you yo leave us. kuvangirwa turekure The voices that mu mix up, izina let's leave rya us in the Yesu name of Jesus. turashaka kumva ijwi ryawe want to hear your turashaka voice. gusobanukirwa We ijwi want to ryawe understand your reka aya voice. majwi yose yari yarivanze these voices that are amajwi mixed up, yose yari all yaravanze the voices that are arekura mixed up, ubuzima bwacu that in our arekura lives, umwuka wacu leave our mu spirit. izina rya In the Yesu name of Jesus. urakoze data wera We thank you, Holy reka Father. ugire neza ubwoko bwawe Do good to your people. ubashoboze ubagenderere Go up kugira ngo and encounter ubigishe them so that you can teach ubatoze them kumenya and ibikwiriye train them to know what is hanyuma ubahe right umugisha and then wo bless them kumenya kuvangura of knowing how wo to kugira inyota differentiate, y'ijwi ryawe to have a mu hunger for izina your rya voice. Yesu In the name of Jesus. amen Amen. Yesu abahe umugisha May God bless Yesu you. abagire neza May He do good to you.